Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada rusana mendanga kasadonyo yang membutuhkan rabab pasisi aku lah orangnya. Lado nampak uno untuk acara pernikahan, acara sunatan yang butuh rabab, aku bisa dihubungi di nomor HP 0852 682 0655. Ayolah adu sana. Aiko lagunya kita buat jo kawan-kawanku yang berjudul Are Lungga. Yang di samping ambo di sana namanya Leni Pariaman. Nan di samping celai N Padang. Ayo, yang samping celai itu Yet Bustami ya, tunyo nan cantik-cantik kok. Nyanyi bagurau nedae kita basamu mari kita dae basukowati mancalia kawan ada gembira pulo lunga bana are lunga talampau bana are lunga dan sampai tangga anden ka pulau neda kita ka pulau iya ka pulau neda menari yang udang ande bagurau neda kita lah bagurau ayat dinarusu akan buang laku dirinta. Sabanta kala ini dah mungkin lah katibo iko lagu neda are lungga kita nyanyikan ada ela basamu are lungga jelungga bana are lungga jenare bana are lungga talampau bana are lungga jen sampai tangga. Lunga
biola, kita nyanyikan ada Ella basamu. Saja mulai masuk piru jogarona, marana kami da eka sadoyo. Are lunga janare bana, are lunga janunga bana, are lunga dalam pau bana, are lunga dan sampai tangga. Pariaman, enana banyanyi dah ke kota Padang. Coy koneda kami mencari makan. Onde dae coba dendang. Are lunga jendare bana. Are lunga jelunga bana. Are lunga tolonglah dae. Are lunga dan sampai tangga. Banyanyi kita dah di kota Padang. Coy ko bana mencari sesuatu nasi. Oi bapa negara ngada kita badendang. Are lunga janare bana. Are lunga jalunga bana. Are lunga dalam pau bana. Are lunga dan sampai tangga. Dene balimu deda oi badung sana oi surang nalare deda di rantauran oi gala baba deda oi kanam banyak oi rusi wapelang deda la samo suram are lunga dan are bana are lunga dalam pawan are lunga dan sampai